Icera ria barothi wa Ngeretha niwe Neil Wigan rianjitie mugunda-ini wa eka 500 mwena wa Makenji uria thirikari ya kaunti ya Murang'a ineanite niguo kuhuthika na waki wa iganda. So let me be quick because I want to. Gavana Kang'ata akiuga wariri wa mitaratara yothe ya kiganda kinene gia kwendia indo nja ya bururi kana EPZ eka-ini icio 500 utigitie hanyeni na marigo. Project ikinyite 70% na ni maratio ni makumirikia ngai agiteithia mieri 3 kuma umuthi nigetha iganda cenje guka hau EPZ haria twahenire mugunda eka 500 aria moi kitengera ni moi itongetio ni EPZ. Nacio eka icio ingi 800 hari eka 1300 iria cia Nairo County nicio itumite mete kigomano kinene mweri ukite tariki 13 nginya tariki 14 mwena wa Thika Greens guku Murang'a kuguciriria igithia kuma mabururi-ini ngurani niguo kwambika iganda mugunda-ini ucio uria waneanirwo ni kambuni ya kimabururi ya ukuria wa mananathi mwena ucio wa Makenji. Nigetha twire andu horo wa investment opportunity iria ciku na ambassador ni agukite kuona ni iria angiota kumobilize kambuni cia kuma mabũrũri wa Ngeretha nigetha no maconsider guka twake iganda andu a area no itumone mbeca. Muthabara ucio ningi ugithie nginya tabarira-ini ya gutegiko ya Gikono landfill iria rikitie kunengerwo gwi thirikari ya kaunti thutha wa gwakwo ni thirikari nene. Meciria maitu ni andu magiuka meke manufacturing kana recycling ya indo iria cia citeagu ni opportunity kwa inene muno na andu acio magiuka hana tumaye miekeo nigetha no mateithike. Barothi Neil Wigan akiuga bururi wa Ngeretha ni wehariirie gutirithania na Kenya na makiria Murang'a ukuria-ini wa iganda. So now I can say, having seen it for myself to British companies, that we see opportunities here in agriculture, in agro-processing and in manufacturing. And we hope that those investments can create good jobs for people in Murang'a and can create demand for farmers and for businesses that are here to help the prosperity. And I can say I've been very impressed by the commitment of the governor. Mamwe ma maria maraiga Murang'a mweke-ini mwega wa ukuria wa iganda ni gukorwo na migunda ya wako gukuhiriria kaunti cia Kiambu na Nairobi kugacira kiurimi gukorwo na igithia aingi gatagati ka mangi. Ngiribotera Inooro TV kuma Makenji muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira.